Barangay Benedicto, Florida Blanca. Ibalik tayo, ing konsehal, all around, ing paglingap kay kayo. Tunay may ngayasahan, king kayang pamanungkulan. At subok ne, bilang adwang terminong konsel, king baryo tamo. Eya tinok ng magserbisyo, maski alayo pa king pwesto. Iya po, ikonsehal, Michael Mike De Leon. Sinerbisyo, seserbisyo, sumerbisyo. Matino at makadiyos, Michael Mike De Leon. Iboto para konsehal. Naratang na naman ang halalan, kikikatang baryo. Hanggang kandidato, maalis was matatarantala. Pili ng talasad at ang masipag tungkulan. Makyabe na kayo, kenita na kang konsyal Michael. Konsyal Michael Mike De Leon tanang, ibalik para konsyal. Konsyal Mike De Leon, subok net ayasan. Mike De Leon tanang, ibalik para konsyal. Mike De Leon tana, subok net ayasan. Matino at makadiyos, Michael Mike De Leon. Iboto para konsehal. Dati ang konsehal Bisayang sumuyong pasibayo. Kingadwang terminong ikwana, dakal ne asopan. Kaya king halalan daratang pasibayo yang kaulan. Ingke katang konsyal Mike De Leon yang pilinan. Michael Mike De Leon tana, ibalik para konsyal. Konsyal Mike De Leon, subok net ayasan. Mike De Leon tana, ibalik para konsyal. Mike De Leon tana, subok net ayasan. Michael Mike De Leon. Iboto para konsehal. Daratang na naman ang halalan, kingke katang baryo. Ning hanggang kandidato, maalis was matatarantala. Pili ng talasad at ang masipag king tungkulan. Makyabe na kayo, kenita na kang konsyal Michael. Michael Mike De Leon tana, ibalik para konsyal. Konsyal Mike De Leon, subok net ayasan. Mike De Leon tana, ibalik para konsyal. Mike De Leon tana, subok net ayasan. Sinerbisyo, seserbisyo, sumerbisyo. Matino at makadiyos, Michael Mike De Leon. Iboto para konsyal.